the 7:45. And now we go to Eastern Greater Accra Volta OT. Give us a call. Number 0551 931 931 0551. That's one now. 931 931. Some person free video TBA. Video call no 0551. It's your ball regions now was our region now the person free video call. No one free video call. 0551 931 931 0551 931 931 and we a video call. Offer us a bensobetum main line so free. Hello, good morning. Nyame adom wanye. Okay, my intio kromwase. David, you won't cry why you ba. You won't cry you ba. Greater Accra, Eastern Volta OT. Sompa FM. More kromwase di. Me try my bo kromwase. Ah, my more kromwase di wa masa. Hello, good morning. Mother, we got the Ashama. That's every Ashama. Ashama. Mammy tell me, I know I see money up Bripama Quanye. See Ashama for money up Brima Quanye. Oh, Massa, you is there, Ashama, and you're Ashama. And you call a Matayoku, a Massa Jadjay, and Yakura Massa. I don't pay Kawasam yet, you. Myself is the man record the man and wired. This was I was work around. I had been so many my MP3 no more about my desire for us in Ghana. Yeah, anything they have to do to Ghana. Thank you. Hello, good morning, Kawasam. Good morning. Hello. Video call no 0551 931 931. Main line here 0551 931 931. And 0548 931 931. Mr. Ofrea, normal TV volume no day. Echo form. Hello, good morning. Good morning. Now, where are you? Me where you pa why dey? From Abraham, Kenya. Kenya say e was Asante Mantem ene bono. Ye be ba mo nchen. Me say numbers no Greater Accra, Volta, Oti, and Eastern Region. Mr. Mo, I'm check lines ne mami na. We are having a hitch here. 0548 931 931 0551 931 931. Me no ni me parcha sem. Me no ni me parcha sem. O te mo afo me Boakye. O percentra na sawem. O te mo afo me Boakye. O percentra na sawem. Me no ni me parcha sem. Good morning, Uncle Mine. Acho wine ye. Kasefo and about Kasefo Koforia sorry. Alabama yeti wa no pay. Alaba yeti wo. Hello. The line I drop it. Oh, hey na kati. Hello, good morning. Hello. Hello? Yes, sir. Why you? Oh. Hello. Hello? About your TV no Casameto on Kawai. Yes, sir. Why you? What's I eat free? Good morning. The batcho because I feel some my interview no pay Kawasem. And I think I make an say in fact I did before only 8 years for Are they do only 8 years and they say your main is quick
nti ɛyɛ omonika na mehu ni sɛ Ghana na angasa no obi a wɔka no kuro biara yɛ sɛ wonyɛ championnifo ahodoɔ a ɛtae ba wo mi akyi ti sɛ Kennedy kɔka biribi sɛsie a musie ɛna wanka no yɛ sɛ deɛ yɛna bo ama ɛka na nɔpɛ so in fact edu baabi a yɛhwɛ mu a edu baabi a in fact mo disappointing mere no kwasɛm ada na bo ama ka deɛ tie sɛ Kennedy asɛmba a de wi abo a masika ɛne ade no yɛhwɛ wu yɛde ani hwɛ so adeɛ bi wɔ hɔ a ɛkɔ so a ɛnya mo yɛnka nokorɛ no kwasɛm pa mo yɛnka nokorɛ masa Kennedy ni nipa me sɛ Kennedy ama a boda mo fa ne memi agro NDP for bɛyɛ om sɛ de mo hwɛ tini. Okay, hello, good morning. Good morning. Pacho wanye Ampon Greater Accra into Mama da sinyame shira ono wadwuma pa wo ye Saturday program dey you know one has the way to say the Saturday no me ko ye finance on Sunday may you only about standing in Sikara some Sunday me dey 1 million buy Sompa che dey Sompa try nyame shira pa mpa bonu munya dey nkone no man koso na omai dey be ko me kan MPP asem kakra no pe me ni me abo amanya adwe ba wo tre na adwen ba me na me ne nya adwe wa anya bone de tie ne se enema bi wo no mo a MPP ye de no ma bi hia wo man ye ntimi nka no kranse chen kan che nyanko me obi no do MPP che ne ni MPP pe ni sika bi antoka de tevani e koda but no ma bi wo na nya wo se ye ka because ye Kennedy kan no obi ka ye Kennedy ka obi no ko gina no ne side go ka se mo ntwa ba ma ye se the ministry ni na ndisa akanfo no se ni se ya na Kennedy be jama ndo ka bi dia o ma wa ye bone e dia bi fo mpeni fo ni pat kana na ko competition no wa ni pa ba ko na mo mpeni fo ni nyina atani me ni mpeni fo ni nyina ni pa ba ko ati ya ka an ni pa na aka ni nyina no owu ni areho moko ni pa ba ko ati mu kuro mu na gu asante we gi na gu won be bia ye bia wo man ni mu bia wa asante ni bia na na adu mo ja gu won mo so ti afie se ni se bi wo for kuro we ka enya kwada e dia na bi fo de ya asante region enti wo se mpeni fo se tre no mo ka no mu jani yimu na omo ye no. Thank you. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Jacob you and the tantra here on crime. I tell you. I'm in Ghana for you now. I'm in training the best LGP company for. Part me the person as I could build as you have been Kabuli as you do ever. I don't want more pattern. To be the train regulars who are the Lancashire Camera, we want a banner to you, will be a tobacco. If you know what you and then you will need to much chance. The point you better to because you gain some moments about the camp and you're penning up the 10 reduce it and no and funny. The next one. The point party looking at our community who work kind. But so power, yes, is all opportunity. I don't know if anyone has some money on. And now, what person every time on purpose making to me, another part area. Yeah, the point just in come over and get us from. Oh, now, Abanubia tobacco. Hello, good morning. Hello, good morning, Omanhene. Pacho wanye. Me pacho feminine entry. An entry free hey. Me pacho me free what that. Nana karotsem. Yo. Omanhene. Me srewo we de me kasafa alai ho kakra. Eh. Na de me sre ne se. Alai no you be a o dom di na chipa na wa ya dia mana ye ne manfo ya. E kire se. And question 92 na oka ekuo no ho oka ho ne baaye ekuo no so aboa ne pa ekuo na pagya ne de nasi yie enye ekuo na ebia nko no align krank yenim no ekuo no baaye ekuo no so enyi ne boni ayo e pagya no from kofo penso e de na besi na nado penso ne bi bie ni ho a waya emfiri ekuo yi say won twa to honnen no say wayin ho fi ekurum because one co president ti e wokurum nti wayin ho si ekurum no da ho ada ne ma ama ne ma ene ne mama ene na sifo nyina sasa wo ya wotwa no wa nyina nko akiri wa nyim ne wotu no fo emma wo ko sa decision na wateki no na amena wo ya wotwa no
won hwe yie edan anim na buhye nyinara MPP kondi asimi dawo wan hye dia na and what must say what ho because wono ko wanya president akonya no po enye so akonya no po fact that wanya media ni gonti what no ya yo Obeni yes sir Wadaroma o kasa na kama na ebom se alala anwina nkwa akire ni de twe no san ma me why Matias here ai do de twe san ma me why Mr. Matias here Matias me da CP hello good morning why nie but Sami me kaza for Kirigin Sami mami tell from Oti region o ma me ba ba so na ju apa we bu aga na man o man e delegate my MPP na yade ni YouTube so yade se den say honorable Kennedy Ajapo mo na me boy YouTube no ndi ye say MPP e pe yifo o mo fo ma so enko achi no munteni amanfo eye den eka kasa amanfo kanyina ne say Kennedy Emra ba oko constituency executive bo brena support ba umia ndi se wo ya wo research so o de form so a o me di ba umia be ma ba so bo grassroots na Omanhene Kennedy Amba MPP ebe ye dia man say be break 8 enti me send me delegate for no say Kennedy na ye obi a okay asem admire Kennedy na ye onya tum bia oka MPP grassroots and I say delegate for platform enti me sure mo November 4 please take my state all right hello good morning Pacho wanye Pacho Semi Eunice is free because free Eastern region Kofo dia Tafu menu aba ka asem the Pacho me how ba kwa de to Omanhene say eja ono de okasa epun ema Omanhene so no me de ya how be to me ni ya hwe ni mo na ye hu ensenche me Pacho Omanhene na ne kasa de hawa me Pacho sweet corner ekosi kukwentini junction papa le kwa no mu bedi Tafu kromo no omo nya hwe photos akese enu nti ye kodwa kura ye nyaka otuna ka enu na wo ba obebi fie kura ko abre ye Pacho Omanhene kasedi ma ye yes so PSO ye recenti omo recenti about what time no ba be ye kwan ya man o se sa prayer na for say sweet corner ekosita kukwentimi junction Tafu kromo na wa sweet corner de ese kenisa ne kwan say o sweet corner didi ni kura de ba be sita Tafu kromo Omanhene ukodwa kwa na wo ba unyaka obi aso ni mfata Tafu kromo ni mfata Tafu kromo sweet corner to Tafu kromo hello good morning Pacho wanye Osafo Efesi Achima Sene Ade Odai Mawinte wa no pay kawasem Omanhene anope nya minister mo bogina papa ni the first time na menya mo mu da me hwe da nya minister mo Omanhene eye MPP Omanhene ye do party the answer yeah newra Kennedy for you the opposition na ye bonne na yibra Kennedy asmo ko da ye kafa ayi kire se boni ko party ni pie ye pia da bo party making the public because for what you the people in boni be come we sidam yibra don't say be just 2007 Ocha confusion to see that the family is that your man president is a quick yes, Tirano, open no sense of be so. You nala. What go on time. Oma can hear you back okay, Medasi. Hello, good morning. Hello, good morning. Me Pacho wanye. Me Pacho Abdul Karim soja ni me kasafi Tachima. Tachima me ba ono mo isi ayo Greater Accra voter OT. Sam radio me peke call back waka ho na me ne. Ofori amanfo atwetwe nkomo Vema Plus for you wie ne ba Bono ahafo Bono East for monye krado Bono
Ahafubunu East from your crowd. Hello, good morning. I'm on your Why nie? Wow, near the back of a pesca with a very few moment club. Mammy Tiano pay. Of a Kitikachi for you now, now over a Kitikachi in Swanoa, a Marcus or a Choba, or BMC Puha, a Resha Sompa, and yet is a cry Marcus in Sonano. I want to meet the of a no say. Offer Mesa Fidiso, Damachi, next president, Dr. Lajima Motobonia. Of the club woman party no, my bomb pirates and I met Young Customer Party, NPP, and say Young Tonsa and Fred Canada Japan. And some more all cano offer Canada Japan on some same party no. No individual is better than NPP. About your motons are friends so may day. Offer Young Tonsa Freno. Now, sell me a day, and I mean, Busa. No, I walk obey you, I slow down walking. What the MPP in Penifoni be 8 years? Echo, zero. Obimaso offer me boy one count the catch and semi boy. And they say a casa will be at to be. May I say? And the party of person will obey ladies. As a Western good party, and them say, if I see a two after no better said. Evidence then no another penny for special prosecutor. Also, something in Japan. For evidence that you say FPP penny for bring and will move your and you could see for book. Because of I said, the man said, I didn't put the Uncle Connor. Dr. Mahmoud Baumia, first Muslim, Belly MPP. My brother, Obesica, and you're the same thing I also here because you are also bringing in religion, you are bringing in tribal. Neighbor, hold on. Oh, Kasa, also Obiake can't send me any, but also so why in the general say Muslim Mubabe Diadi Tino, Bob to Abamano. Why not kind? Offer. No, I'm asking you. Why not cow Ghana? How am a party will say? But I am Muslim to me and to Abaman. Offer. I cannot make an answer to myself. Debbie. Me say, me busu asemi mano. Why not say, Doctor? Or Canada Japan say my and to Abama Baumia because I'm Muslim. On cancer, yen United TB. Or say, Timmy, or say, sir. Ebimu ko gyina ho se Baumia yesremuni enti se o man to aba ma no esremfo nto aba enti se ono so ka so ya kanni enti se o man to aba ma no a akanfo nto aba edie ne besie na akanfo ne sremfo wa mo ne doso enti omunyai tribal politics no. This is what he said. You see, Momo Ba, Naba to a gum, movie, I must ask Kennedy, I can't wait. Debbie, Bibao, Aya Muntia Sema Ubika in context. Dear me county, maybe or can say, Abana Eko to the Disiano, eti Ghana politics na be yesrema nano. Menene nyajene. Thank you. But one kabe bia say, Baumia yesremuniti. Mamon Tumano, or say, party penifoni be say, so man to Abama Baumia, NDC for say, or my you soon know yesterday we need to obey, and was saying, say, I can force to case, man to Abama, I can hear no so prayer. Nesse Basse, Abano, I can force so Montois, MPP Benjirahi. I feel what to say. Yes, Momo Nyai Sad Namana Mutugumno, Muviana de Koseba, Binamo de Mobile Junior Dano, and Moamo Party, no Munyai. Mammy found Sia. Over a man for to say, Boss, Uncle Daruma. I don't pay fire code just so Ewo Vema Plus. Monsieur, me too. Medas boss, made in check as if Vema Plus Company Limited. A prayer as your four any at your four in Doctor Adaso Ejina Naso, where medical doctor and tea. Debiana Misle Ashafoni at you for say, made in the contact numbers no at to Japa. When you pray, now a friend, no nedding como. Psychologically, or recycle or memory, or bedding como, or motivate you, or better the choir before what did ye ever co ye, or bet me at the year, Nafe or system no, at me I were organized. Number no a 0244 0244 370 702 and a 0502 10 43 Doctor contact numbers and on the boss and no 9
ene ade aba adwaman so Yadrobia Food and Drugs Authority agiatum Yadrobia Center for Scientific and Plant Medicine Ekwapemopon agiatum enemene emema men edin komo kakra yenya experiment kitwa bi boss so obi ewa brechie ana obi ewa kraman ana aboa bi ewo fie na opese o castrate no ana wo sano a boss enko veterinary officer bia ho hyase se aboa no what did your friend say Maggie to newsroom ana aduane a wo de emano no wo de Maggie petepete ho me pa chaw yes aba bosome baako ekobosome mienu hwe se abrechie bema no ana akrama bema no ana agiramo bema na opese wo sa no ana wo castrate no afehwe se na ho den se de abrechie bema nanka ogu ema so ana se krama bema nanka o chensi ema no na ho den no eda so wo ho ana me pa chaw obi a wo hwe me na obi o chemi bia ame nyina ye nsua sa de we between now and December aye bosumi mienu edi anim no ne enhwa de boss de mama kofa topic we ba nyina ene say researcher doctor ayeye ema minsaka bi as public relations officer ene say emema oha ejina ho sisi aye a emu aduokron 90% emodimbo edafom entena abasa no emema no ade ahye adum ene adan ena bonsam so abawuram and what the 2 million alcoholic beverage ahoduom and obeka che say onom alcoholic beverage we are utumi satisfy ho kani ewo empem now and obon some abawuram and what the enuro bi abegu adwaman som and what che say onom sadro no abia utumi ni oba edi mpem agro ema oba no etenka bema unso utumi di mpem agro echem boss sadro no de bia meka say yenia daje kenkan entinum ebi na leaflet bi ehye ho now obekenkan no broni ne beka kire wo say ebi a 6 months bia no ese unum 2 capsules and 2 tablets ebi a 1 year bia no ese unum 1 capsules and 2 tablets now essence wonya daje ankenkan na what is asumasi koto obi na odi ho dansie ntino no so adi akire na wakwa akoto bi not knowing say enipa na okoto obi a otimi perform ye no ebi a eso ne blood group ana onso so eso o blood group enti aduane obi bedi a ebema na system no anwoden no obi so edi a eba na system no eye weak de me pese me ka anopa nyina ene se etese wo pa adura ewo nutritional background enti eye dro prostavite capsules no boss eye supplements ye de no ye num eda no emper resource eda no a ye prostavite ene ye x drive no ye num nkasema num sisi na me de kwakodi empemu agro boss obaka ya covid eba ye no yes say obi an system aye strong no obetimi aye affected by as to say edin sunsonso boni bebre no ede emfa emere no enti obi anum prostavite capsules and x drive capsules no e boost ne system no ama ne system no etimi aye strong ama de bia da ne nkwa na obetena asase su nyina no se okohia se okodi empemu agro wotumi satisfy ne ho kani no essence system no aye strong now your mobi ewo ye moja no emu a ye from say white blood cells wo mo aye asrafo a wo mo ebo nipadua no ho ban yare bia apempen so babia no sa emo no ana akutia yare ahodo a apempen so ewo nipadua no emu enti obi a ne cells aye strong and system aye strong no ebi a malaria kra ebeba na so within 3-4-5 days na atimi atreat obi a the system aye very weak no malaria betumi aba ebi a within a month or 2 na ontimi NPT enwieye now so no prostavite any x driver e boost o system no ema enkwamo ya safo no ebo nipadua ho ba na ahoden ema yare bia eba nipadua no mu bia no eko editia sa yare no now oye bema de bia me kase wo dwunsom haw ani dwunsom yare oda na dwo odwunso ntentem ansa na Adea Akye utika mu small distance and a long distance kakra bi na wasese driver ni enyina na kokko dwunsom no so yu bema se o dwunso a utimi chimchepa ansa ana dwunso no atimi aba kakra bi na dwunso no so asa atwa now afi wo be kofie no oba raw boxer sauce no boss na overflow afi na pampan asese boxer sauce no emum sense dwunso no e ka kire eba no kra no ama wonka ye me pacha so no prostavite and x drive na prostavite no ebesa udunsom yare
na asiesie o prostate nim na fe X drive no nso ama o mema sam atumi akonkan na aboa o sexual organs no na asiesie o kidney no na asiesie entiri no ama koma ne pompi emoja na blood no atumi di afusane ewo entiri no emum na asiesie o sisi because bema nyina no ni nyina agina sisie no esom edi obi a wo severe waist pain sisiare a aya chronic what treat your ankle bia no boss ni pedua no wachia now so no prostavite any X driver sisie no mu baye den ama entina ye friend say bema no so mu atumi aye den ama watime dimpam agra emfa sunsunso bone emre odachim now aboa onkomo anum aye o sperms nso ama ho atumi aye den na watimi anyinse oba na wo eba sabi no nso eden boss moja bi ehia omutime wo eba pecheye sickle cells now so no prostavite any X driver o system to me strong ama no ho kani ehia utime wo eba wo ahoden sede prostavite any X driver no metro mine no edaso no ko ba bi eton bibidro bia wo ye bema o se ope prostavite capsules and X drive capsules o ka se prostavite any X drive anywhere me patcho for doctor I was 0244 0244 370 702 and a 0502 0502 10 43 boss me de a medro dinner capsules and a airtwa so anopay de bia meka me nuanom ma enemy ma menom aya omo problems edo so pi nanso mpani se oto yare a ana wunya ano adrum oba bi ferry say ni problem oba ka kire ne nyonko ba ana oba ka kire ne ho kanim ana ehye ne ho ana mpani se ntuma katade so ana ehwe no now sabi pampan ewo ne ho kani anya kokuduro na wanka nchen se medofo ana me ho kanim pampan we dia jisokoto dinner capsules ana betimi ayi pampan na afri ho no a boss na kwaya Boakye bidin na ordinam saa na oba bi so dia ene se bosume ne menses na atimi eba boss na botwa aya clot of blood eyi hon te se sabi watwa aboa bi ekon ana aboa bi emenenom na obi so de ani say menses 2-3 days no kra ebeba no wo how ene yaw a obefamum ansa na 2-3 days no asan atwa nom obi so de ani say 2-3 days na abanom ani say tuntum very black eni akwese coke na afa boss na yase nyina ni abdomen esa hwinum when hu bibia enye me pacha me nua ba me maame so o problem ende mbo so ya ko ba bia to bibido sisie unko de me no beto enkia e bia last 2-3-4 months ni o menses emaye me nua ba me pacha o e boaboa no akokoto awodie na em na abotoa ekobotoa e be fibroid eduru fibroid stage na ayo operation kwa ena betimi asolve fibroid problem no nanso o sha ase nenum dinner capsules a moja na abotoa akani pedua no ayo moja fie se eba nanso entumi ema no dinner capsules no be force sa moja no ayatopa ya ekwakoto ewo wuyem na anane sa moja ni nyina da na boso so a o menses no atumi abayie oba nsansan begu ubam me pachokope dinner capsules okoba bi aton bibido bia pharmacist chemical seller herbal seller ne say dinner capsules anyhow jedru ekwa apply jedru be konom me pacho obwa antwa na de hwimpo drug kaka ananta me pacho for doctor I was 0244 370 702 and a 0502 10 now ya dre twatwo aye little capsules halitosis enum kankan adro bad breath obi apampan ewo nanum me pacho men kan kese empanifo se adupa na eton ho de bia me kasa little capsules eba ye no obi a woye enum adwuma ebia di ho adanse se ne client a eba ho dentist for di adanse se ne client a eba ho enum little capsules no oba senepa problem obi a otwa alcohol etwa bi no onum little capsules a obi anti pampanum obi onum cigarette enum na onum little capsules na obi anti pampanum obi a ohwe nkromo anadom onum bia nkromo no ekop ayamaman obi a sebe okasa bibia bechoku ni minim onum little capsules a etimi efiri honom ko ba bia ton bibidro wo mamu bia de opedodo atuo de ope ba akomienu bio ba bia ton bibidro Ghana hani amana ni ba bia wo se ope prostavite capsules X drive capsules dinner capsules
ɛna lito capsules akasa bi ni hɔ pa me pa gyina na frɛ doctor ɛwɔ 0244 370 702 and 0502 10 boss made us say a breading tea mamim fancy na menda ahwefo ene atiefo nyina se yekɔ ne akosua de na dasene nso ye ne atiefo abesuade sanse yen ye practitioners made us say Yami kan ho ofere amanfo from Vermoplex. Me no ni me parcha sem. Kawasem. Me no ni me parcha sem. Kawasem. Otemuafo me buaten. Kawasem. Central na sawem. Kawasem. Sompa FM. Kawasem. Kawasem. Okay, Bono Ahafo Bono East. Bono Ahafo Bono East. Maya Kradwa. Mama yentie mo anopei. Wonso Kawasem. Na my Ghana so account way. Na WhatsApp video no 0551 931 ofra ye do batum WhatsApp video eno ye across Ghana sana yamama so ate say across Ghana wo asante mantem wo infa wunya frɛ WhatsApp video nko ade a ye do batum se sia de ye wo Bono Ahafo Bono East. Numbers near 0551 931 0548 931 Hello, good morning. Yeah, good morning. Pacho Wanye. From Katafi Mahafo. Yo, Paul, you tell me pay Kawasem. But I don't believe that I before said that Ben Jack Quincy, or didn't be too much. I check. Jaji kwesi da ben o munde onu betum. But I be before we to find tomorrow. Eh quarter 70 so musica son bo bedem na say ya che na se ta mo. Ene chade ache den so enye o mu ne betim a kire so bedem on dem e court why. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, so mama broye. Hello. Hello. Hey. Afenu aba ho ma no so hwan nie? Sister Joe, what's run about? Sister Joe, dey na sie ma bi ti anope. Yo, me say me friend people from 24 say. And ya my papa ye ntino. Ya ma ye ni nkofom. Na yam pe kan say ti mamufo a ma to aba ma MPP. Ya no ne ehia. Na nanu aye kire di wa afore no. MPP aban any MP now or what soon here or you know a guy boni bia na that pass 21 days you know we attend this kwako pazarama for aba any SPM three you we are so my to sama for private car ma o say o me che nyansa say ye na wa ba mo me broye e wa na pay police number e te nyanya me na ya dum na police peni o wa for reggae e dey ne kwa for ba ya NDC for boye but mo chama brefu di deal madam I tell me yali for a chini for. I said, Chama, I would that domino. I go farm to Faba say, Yama Bruni Peja, or dear, and this is for one no. It's number by Papa MPP, you know. Yamoya, whom more than Yamoya about for me. Yamaya, you know, and this is for it. Only be Yama Dana. Okay, hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Wendy. Oh my, your friend, fire, the Casa Blue. You fire me into one of Pekasa. Anọpa ide o man na mitie mu na anọpa no na ya bo ma e ma comment bi do wa che na adwen na ye wo mu ni se one me say ya wo hwe se ye nyina ye wo party ba ko mi foto aba ha na nipa dodo ni nyina ko di nipa ba ko wachi enjiro de yo mu say ye wo se wono no ka ho antin ko no enye ne ya na amna two chama wuntumi press conference na wo kwakoye no he fa no wo kwakoye no oye ni party office ya na oye no wo Baumias campaign etino ye pese ye mo ti ase se omo ba form na du abato so ye toma wo ma aya se the issue bi ba party no ye wo council of elders ewo Sompa FM ekulum aha enti na some na ba enti council of elders no omu ya na omu de ekoso na enti se nipa bi ba bonten ne be ka di wo party ni mu abonten a ene se enche se
omu si omu to magofin abehata abontin o. Okay. Because penifo wo party ni omu timi nka. Enti de chama untu ni so be no. Or signal Ghana for nyina ni MPP for nyina ma ehunu se wa ko gina one particular as far as the echi. Okay. Mommy, MPK video call. Hello, good morning. Good morning. Pacho Wendy. Oh my, your family. You make a free apatapa. Alu Kasa. Oh my, a bear busumi sieni apatapa. Your side back from a bay side the whole air bending in a bear from apatapa junction by apatapa from Tanoson. Bear you so back. Ya call a Boakye office or bear several times, more than 8 times. Assemblyman Bawaha alcohol more than the other. Ya fra. There be alcohol Friday. This week here comes a Friday on Babe. So now last week I'm gonna say Friday on Mame, Monday or Mame. Until next year Wednesday. The best say Ghana what I'm paying for. Busumi is and 6 good months. Yenyansu. And to almost the bill so Abremana. Go on the advance about 4 months. The mad, but it's soon man be 2 months and neighbor. Not be on the by bar or more, a charges and one and a was. Okay. Because no meeting my record. It's your best way say, so more than pa. Hey, apatapa new site to honor money a honina. Pepe. Mate. I'm on for complaining pa. Hello, good morning. Hello, good morning, man. Pacho Wendy. Pacho Kofi ni military bonaf. Mami Tio Kofi Kasa. Omanhene Mami Chani my power. Omanhene kakaba kanise 2060 tama MPP na kufa ya mbapa wana. Omri kuga bibaya, omri credit ebaya, omri MPP na ya usto 10 series party na isonya usonya 5 series. Omanhene credit ni patu bu party ma party ba power. Maybe sine iponye etifenye jumanyo wala se. Entine se credit yo yo po ambase isiano akufa do moyibi wala moyo fie se na moyibi. Ntoro so ba be bi jumani adama mbe bi etifenye jumanya nya dia. Mo se da bi mo manemba mo de ba mo beba. Mo de ba mo pese mo de ba mi aba de ba party na ko position because in na de ko toma. Okay. Party for no so kasa. Hello. Hello, Wendy. That's your Mr. Edu. Your friend say Edu free. Sunya Edu Kasa. Pacho. Mr. Alan Chamatin and Ham. Wahano papa. About your men TV no Kasawai. Hello. Pacho. Young call video call. Hello, good morning. Now what to say? Kasa bi na obi ka na nya odo yen kan kire mo say what Omanhene dey make what ase but no kire say ye koto na obi wi ni a we kasa won to aba mmie nyina ye support ye oba ye betumi awi ni power anu na ye Omanhene no obi anya we ba mento aba osimunya asa line no. Hello, good morning. Good morning. Pacho Wendy. And you kasa won timi. Mesi. And nipa 956 ekotoaba. Now decade. And yes ultimate free party. Anthony Alan e kasa ho. Oso aye dey. Ma yankoto me ayinu cry. Na wotimi ja party no. Wan kasa nti wo ma no a wodi wo mu ba wi ase ne ayi wo busha for. Nti wo mu ma party no mu bi mana. Tomo ma party ni mobi. Papa no why Adea mana ye too much. We did change na the why no. I had me. Na agro kra. Enya agro. Hello, good morning. Alan Tinkro for akuma. Hello. Hello, good morning. Pacho Wendy. Yes, I'm Rex. Nikatofia hapo.
Mami Tiano pay. Rex Kasa, why? And TV no Kasa. Yo, I'm a paid to call. I say, I have to mean, I have to mean Ministry of Energy for every year rural electrification extension. Our house. Now, post now only to see you. At the post now, if you when you now see up for any ACCO. Name Satija, name Ali Kro. And the Ebetima Gugu Kwanimo. Into the fucking and so after Akai, Ministry of Energy for that light proof now, mobile on the buyer, OBTC, rural electrification extension. Ampa and the Ebetima Gugu Kwanimo. And the Hupa, I with you, Hupa, Martin. Light proof now, that on a post menu. Okay, thank you. Hello, video. Good morning. Hello, good morning. Hello, man. Good morning. Now, what to say? Why do you? I'm not going to say. Me hoye pa wana mnene kasa yi. Friend Daniel Kasa fi kwabre. Yo, Daniel Kasa. Yeah, some people about say we the best room. Bo sore akwanya mo ye no. Yes room say. Wo mo nya ni na ma mo nya gates. Enya ho ma ye. The best room ba. Last year to aba no. Eno mbe ye fa de kwa no mbe ye gates. Eto no buja ho koye. The best room say. Wo mo ye di o mo nya ne kama ma ye. Yes sir. But me da say me nim say MPP for by bitumen ayira wo Ghana kota ayira na ana omunya bi me say yen gates pa wo Ghana ha MPP for mu too much no mu ye gata ni we so mo de kota ne be gu so hey any PP Hello. Hello. Why nie? Omanhene you party. Why nie? Wa wuni akwajanchi we dem akodi sunya kaka. Yo, kwajo kasa. Mami tete ho. Omanhene. Ele one enipa bebe na kasa. Lawyer na kasa, lawyer na kasa ipa. Next MPP4. Omunya like Martin like mano. Yen koso, ya me ajenko. Campaign away anymore. And that's a lesson I cost no. Because Omanhene, Adea Baumia Awini. Me say offer from me more center market. So when some more center market. One number go be a calendar month of Baumia. Ofuka Klana, Obiasi Baumia and Panina. And you know, and NDC 4 class or Kata. The Muboni, a Papa Mahmoud Baumia. And the Tama NDC 4 quantas and Cosono. Na Dr. To 4 eka ho na kojobonsu eka onipa 4 asesen but o mama nko na ne ebo ndi the same thing and say edibie kosu bia Papa Mahmoud Baumia do mama kasa o mo bia di o contest ni na o mo bia di do here Papa Mahmoud Baumia and na wuni o mo kasa tia ni nyina na e ahoya okay ahoya hello video good morning. Yeah, good morning, Oman. Pacho, when you? Yeah, from Franklin, me free for me. Franklin Kasa. Yo, anopedie boko na. Adea Akye Abia question kakra bi na me person me bisa Ghana any Africa mine. Buso. Oman, me pacho, what said that say G20, the high powers of the world. What did that say? Almost Stanson African leader be say or corrupt that. But on say. But unim say we African leader. Now you are going say we accept LGBTQ. Unim say to me sanction. Straight up. I know it's me Africa for nyans and be say sa brofuna mo hono. Say ya nhwe so anka ya sema. Ye di ye kwhya me na bi medamase. Best da say time heba. Okay, yes we be agina so ache me but na no bonko. Hello, good morning. Hello, good morning. Yo, Mami Tiano pay.
am sure if I'm Razak, Mr. Bono. Razak Kasa. Omanhene, a candidate, Mamma, Ushe, and Picatin, before long, a Kunato. I have a Kunya. Now, I came out to any ministers, maybe appointed for Ribino. Samuko Amako Taiba, who for it. What I say, what I say, oh. And you know, there's a move who's almost taking the money, but Kennedy, what kind of credit? Yeah, go party, more kind of credit, most of the party, no. But some move before the amount to many, before the ministers, maybe almost every party, no. What I say, party, no. The dog for now, I want to say. Bia kama pa. This one don't. Bia she said yes. Bia jina. Bia jina. Thank God. Time here babreni ye too. Me da say. Hey no monte would know. Your friend say. Oh my ni mi ko bo bie. Me say from ya kwa bro no ma. Na le wa usuro so bodi. Abro no mes kansu. My oh my me da se pa etiefo amutie me ena no pay na mo san so ehwe me etiefo nyina pomde nchi akese and am the free time about center so ye ebe obi bia o hwem no san so etie me ene anopay ene se ye egwa se ne ba ya enye bibia ntie o eya pomde nchi akere ene de bre obi bia o hwem no san so etie ye time about center ene enu akukuda mienu ena ewo adwaman so ye de aba yensa ibrahim the doctor number etudwa o share me number no etwa e wo screen no eso o share so anase wo tie me pa cho phone sisi a ne bo number no for doctor na ne no enchichi enkomo number no 0244 41 76 69 0244 41 76 69 Pacho Edino ATIME time herbal mixture me pacho ya ne echemre jane da me ka say ye chemre ne de mre enso ye adwuma ne de mre enso ebo ye bra ensan so nipa bi ehia mre no de abone bra se wan fa mre am obra udwumadie no eya na ensisusu ye enu ntimi dofo pa me kan for time herbal mixture e de amount say nunum bi na fatu malaria na se na so oho ento eya malaria e na etete wo edro ebetimi etu ase e de amount eye time herbal mixture malaria nenso medofo pa ayentuntum ena ede eba na ntuntum ne wo mumienu ye wo ba ena ye wo bema de ye dede sa na wokọ na oba ne de oba wo meye dede enu ane se oba ba ye adwuma enu ane se wo strike oba na oba ba ye adwuma na woka wo wi na okọ na afei na watwe mienu nom na ensunsan so bone e de e wo widie nani e ma hu se wanya malaria na se entuntum akaw na ensunsan so bone ni bi ne se anwohye betimi aba so anwohye ni muana awo esan so edo awo ni muana as afei na uti epai wo uti pa no ahwenum eso nsuo omini mu nyina betimi ayo ya omini tesu a na eye wo ya medofo pa edura ebeboa na tu ha we nyina ase eye time herbal mixture eye TIME time herbal mixture medofo pa wonunum eduro ya ebeboa na tu malaria na se ede amount wo hwemia ye number no etwagu ewo screen no eso me pesa wo be frɛ na ne doctor ahye enkomo wo frase doctor me ha wo enie me pacho atena me so ache menya dan na akọ doctor no mienu nyina be kontia ya de na edu nya no me pacho TIME time herbal mixture me pacho se wonum na ato na wuntimi enidie me pacho bi wo ho no ma se menu matumi ntumi enidi me yam di se kokoro me ho poa na airport no kire se wo yefunu no nipadua no ehia aduane na so wonum na ya consider edi amount me pacho ma wonum enna ho ne didi e ma yefunu enya na ho odin na nipadua no tinya na ho odin aduane a wo bedi ama wonya ho odin de edroso na so wonum na asi ano ekwan me pacho no nom time herbal mixture na beboa monum adaho na obetimi adidi ye ama nipadua na nya na ho odin a epe ene de ese no na efata no obesimi honam ya meja me honam tutu me sade edru da ne da nipa ekọ na nyuma so awia abo aye namu enzu oto a ebro ye medofo pa ema nipadua no eye mre honam ya eba ye so e wo so otu we nyina ase edru a odi betu ase eye time herbal
mixture TIME ayamro from renefaba obra time herbal mixture nunumbi na ebeboa ama honam ya oni nyina ebe fruit so akọ obi se dane daje se me pedro bi na manom dane daje se me dinkutu twetwe me ho dane daje se enu anso hye ne ade twetwe me obi so me kofie bi an ma fra me mane me nananom we gina me so na we gina me so wan hwe ya me pa hwe obenya nkasemu yade udom penichema to obi ebebam enitinom time herbal mixture na ebeboa ama ohaw ya wonnam sui wonnam ya wa wonnam mu no ne nyina ebefuru so akọ meeting your number no so ebiemo me for pa friends sia ofra doctor kita number phone no say wo no betwetwe enkomo your number no 0244 41 76 69 0244 41 76 69 sabre obiti ejom obiti na ejuma so opegya ne ho a empegya wabɔ ne ho mɔden akɔ adwuma so ɔkɔyɛ adwuma nanso oduru adwuma mu hɔnom no ne padua no ensisusu yie yade bi ato akye nsesie medofo pa yade bi ato nchi wo yade na ɛwɔ ni padua no mu ɛdada afei na ne bra so sɛ opie wɔ widie no ani ɛno kyerɛ sɛ na yade ne ni wɔ ni padua no emu medofo nonom time herbal mixture na betu sa ha we nyina ase ɛde amaw obi se me twimi mu me wansi me hrahram me amenyare nso me nsi apɔ medofo pa yade bi pese pie wɔ widie no ani ɛwɔ so otimi wusu ne nyina firi ni padua no emu ɛne dia epie wɔ widie no ani enyina ɛduro de bɛwo so ɛyɛ time herbal mixture ɛduro benya bi ato pharmacy shop chemical shop ɛna herbal shop baabi a yeto nuro etu nuro bi ade wobenya time herbal mixture yi bi etu aton ɛwɔ hɔnom ɛyɛ TIME time herbal mixture me pa cho koto bi enom obenom na napa awia ne anwumre abra wadidi awie boni se ensuo me dofo pa so bi si edwom hɔnom efie hɔnom abusuan kyemfa duro anytime herbal mixture me pa cho to bi to ka anim udidi wia no aboni se ensuo no no ma na bɛboa atu yade ase ɛde amaw me dofo pa show ni padua ne so yie sɛ de wo hwɛ wo fon so yie obi fon tofo wo se bue me fon ye ni apai sa na wo so wo se ni padua no udidi a chimato bi ebebam awia na wonam so no chimato bi ebebam ensuo na ye nom ne ɛde chimato bi ebeba ye ni padua nim ɛno nti hwete yade ne nyina firi ni padua nim ɛyɛ time herbal mixture said ya woka ansa na obetu no se a mefi wo ba bi a ɛdɛ ma hwe ye bekwa kogima kwan mu na wabɔ refuel station na akobu bi aguso sa ne ni padua no ɛte ɔsa da ne da obu ahoden ɛne apomde mapa ne bi eguso na adura de bebu bi aguso ɛyɛ time herbal mixture nunum bi na bɛboa ma ni padua na sipi na ɛsita me pa cho na nte kakra bi a no abrɛ wakoma ju se peri honam ya abetena oso ɛne so bere na ɛtete wo adura bɛboa na ma we nyina furu so akɔ ɛyɛ time herbal mixture meeting ya number no so ebie medofo pa freye se sie obi hwemia number no etwagu ewo screen no ɛso me pa cho so utie me nso a ya number no ɛyɛ 0244 41 76 69 0244 41 76 69 wa edura na dwa wuntimi enna opre kwoto ha no apra kwoto hormones na produce enna ema no me pa show chimato abemu hormones no ma emunna ho netimi edaye nipa bi akobra ebra wo so woda no woda ma nipa duane so gina home na ade achi a wanya hode foforo de akọ na nwuma eso so wontumi enne ya ade achi a wa wonyare so wonti apo asa honam enye wo ye nonom time herbal mixture na beboa am watimi adaye na ade achi a esan so kra ma wa hode foforo na watimi de akọ nwuma eso nonom time herbal mixture bi na beboa ma hoden ni apomde mapasa de wo hwe no no me pa cho ya what time HH herbal mixture anase ne capsules enso e wo honom me pa cho tie de ne ye ema me aye time HH herbal mixture anase ne capsules Paul Amantem. Nos was sin edicanfo aduro no anie. Me patcho Paul Amantem aduro ne time HH herbal mixture na se ne capsules. Ya de siesie ye ho oba no bema enom. Oba enka wona himfi onom. Enso egu no. Me patcho ensansa ye bebre wa himfi onom. Wonte de ono dofo di hie mu ana wote yawo. Aduro no eye time HH herbal mixture na se ne capsules. Bema odwunso a wote yawo. Ensansa ye bebre woni bema ho. Sa wo posa ne sa wo posa. Nonom time HH herbal mixture
anasa ne capsules na beboa am wagina ona so se be ma emu gye number na free sese say ma becha wo mre me so me de mre na eye adwuma maybe na aye be se wanti bibia se bibi chi wo so empo penchemu aburo me de yi so a number no 0244 41 76 69 0244 41 76 69 so Emma me say edino eye time time ukoto na say time enguso a mentor me pacho ko wani ubenya bi ato eye bibiduro krogen eye time herbal mixture time herbal mixture anasa ne capsules enkoto mixture ne capsules nyina emom ope time herbal mixture na wato ope ne capsules ne so na wato maybe na ye be me dofo pa number ne etwagu freye sesi a ye do bibia se so oje ibre no tie no hye no be yasem ne yefo enye ne tiefo arapata senne na brother ma Bibia da din me ba. Na me adun bibia da din. Do ba de ase. Do ba de ase pa. Na ye de ani kire central western of nansa na no tie bi kakra central western of omonya krado Canvero International School Canvero International School. Ye bie ye porta tuma ye je nkwada from crèche to KG2. Now ko bomodna ko pie Canvero International School. Spacious playground. Osa kwala de oso timi nanti. School bi on ma odi akwala ni remu ana ya moa no. Opeso nanti kofa we opeso ye we. Tinkwala totofe wano ye was spacious playground. Afei toy say wo wi ase nyina da ye de bi asum amankwala. Abofra de toy di agro no anu na ohu niam bi na obubi na oye bi no osom na na twiri mu bie. Odo back to school. Edu se obey toys a otimi nhwe bi. College so mu pe cartoons. Your LED screens akese ankole timi etnase omo hwe omo toys a no mani agye enu free one mo a ye ma wo ba ma school na wo ha ya frɛ sa akwala ne ho ayehye da bi ye was special sick bay a sa akwala bia ni tie ne ya bia bia ofifiri sen o jane nine bi ni ade enu ntino wakwa adwuma ye se chinchira brabe fa oba no de ye wa nurse for hono ne ade a ye sick bay ye che hospital to the oba ba sa abofra no na ko hospital aba bia ne ho wo yare kakra bi ni nro ne ade nyina ye be hwe no kama ye the CCTV cameras e twa suku no wahia ti abofra no teacher ni wo hokra no teacher na mu ko kira abofra no ye monitor no so onim na se teacher ni na bi oni suban bi a ada no aye be yi na di ye ma wo ba masku na akra ne kofi a ne ra ho ana teacher ni bi akoteatea no o de oba ko Canvero International School a de wunya no ye wo kronom kwapra ye ben wisdom ana kwapra palace ahene na himfie ho na no wo de odu kronom kwapra himfie a wo bo ho Canvero International School na wa be wusu wako school. It's modern, it's classic, it's state of the art. And it's here no pay. Ya be a school count control balidin 024 0693 720 024 0693 720. Canvero International School, building up the future leaders. Kennedy is asset like Anne. So modern copy one more. TV pa de brand ben aupe inch ben aupe from 17 to 65 75. Yes our TV fufro bi e dia ba e double screen enya agro ye wo chest freezers, deep freezer, single, tabletop, double door. Ye wo air conditioners wo ho ye wo powerful home theater sizes ahodo fufu pounding machine the domestic commercial the petrol electric ye was sewing machine industrial washing machine commercial ho no money fie de
Your popcorn machine be a gas, be electric. Yes, also so our laptops are a dual core i3, i5, i7. A touch screen, microwave oven, kettle blenders, washing machine. BB piano. A home appliance. They are a Kennedy digital satellite. We a government worker. We see kalam control accountant general ministry. Brabeche yebete to kakra. Wager Old Barrier traffic light Kokrobite Junction. Wow. Kumasi Family Plaza, Boss FM chain. First floor. Patasi Adom House Building, first floor. Eben Depot. Fresh 0244 385128 0244 385128. Nabibia. Dr. Mensa Herbal Clinic. Says stroke. And I do a ton diabetes seeker. Esitre yade anase mojabroswo anase abofra no ne maame watra wa hwe animu nsa abofra ne beba ewo ne man fertility be ma so ayemre entese wa na ayewo skin diseases ahodo yewo adrobi a doctor de aba odofo no wanom nsamfie bebre wanonum nu bone a cigarette aba ne sinyina ahye mano fagu aduane mani ni no ano no obejai semen gretman herbal powder so be ya dwiri ma mofra ne suan de ehunu enti semen ke so ewo dwa so ye wo lab physiotherapy or scan service awodo nyinata kochi head office ye ne Guinness depot dinhwa ni mu ewo kochi kwan no so afei kan kaso akofo di atakra de sunyan setwigina se du go no fe go so adwuma adwada kopim fiada 7 a.m. to 5 p.m. Maybe dan kwesiada ye 7 a.m. to 3 p.m. Fresh 0271 173551 0271 173551 and 0245 958 768. I Care Herbal Clinic. Ejusu Zongo Junction Hope. I say fie ni ho. Edwada kopim memneda 8 a.m. to 5 p.m. Edwada kopim memneda 8 a.m. to 5 p.m. Ede paroni ba maba. Se usisi ya uya se wo joint pace. Se sasabro. So honam nyina tutu wuti dwawo unya paroni eno ano no afei hepatitis check your blood pressure oba obu sa wo kamu oba unya menstrual cramps ahodo na ede utumi tena fie na utumi enye na general well-being hepatitis no frey 0530 721 0530 721 165 0530 721 165 and 0530 288 510 0530 288 510. So kase hu abu atochima se usisi ya ukon wonkotodwe ehunhunu fako I Care Herbal Clinic ayarsafi etuzu zongo junction pe Boris Beach chicken there me kakra na yummy tasty papa bi obia we BBC sesia yen faster rice antibiotics and vitamins ngum it would buy out him say wo bad here kilograms no e be 1.6 1.4 1.3 1.2 ya water ya package ya wings or ya breast and fillet ya gizzard ya layers and a miss me the man kraman no ni nyina bi ho bantuma high street ya ne press ya dan ni din hwe animu asamase market ya ho santas about ya ne unity oil din hwe animu poku trading adum SG more top high obenya bi ato shell body junction so okwa wo say opa BBC na unya omo chicken wings na ma saja number near 05 344 344 05 344 344 53 BBC Efiakoko Dimpa Natural Health Clinic. I say when you all sapana dia kopi onu asabe fie di osanaba de no Dr. Dimpa say Dimpa ne tone ho opa so e be hwew you will look at foreign herbal products ah ya di be gumama o afei se oda untumi nda woyam tutuo wani subri wo e ho ana aboa ye ochewo udidi outim se aduane ne nyamye heartburns indigestion ahodo e ulcer frɛ wo mo 0245 11 84 34 0245 11 84 34 and I'll be to my friend 0246 744 744 3 Aba Center ye koko adukro wa manne utifie 1 month ni nkwadwuma ye yi wadi ade sawo
Emma Coco found to Omo Juma Mo, Emma Coco, my juicy Mosuma, Tommy Compaswa, Oba Juma Mo, Emma Coco and the Crosser, West Space, no Ebe Free Coco Nasibesi, Afe Winyayem Timso, 3A Co capsules from 3A Herbal Center, Papa B, Colinak, Danny Herba, Misty, any happy dank, Fred 0546 107 107 0546 107 107. Miso drink about in different shades and different kinds. Your types are hodo, your dear, your day a mango na ye, and your what dear yakika, and your abana who do a boom, a friend and mixed fruit. Obo about him say yes, or no drinking a picama epiphany. Sounds also your 5G, your ginseng, green tea, guarana, grapefruit, and your friend say grape. Okay, no me in Aboma, then it's a 5G, and no. Boma didn't be. Now I'll bet him say, oh, your party, we are wedding, we engage when you're outdooring. No. Manager Daniel, 21st clinic and overseas. KF Kunjin Enterprise will in Rome Hotel. Kwakwachi Company Limited will Kofodia Eastern Region. Be kind supermarket, Abawa Post Office, Anomani. Sanso na Nasachi Enterprise Asafo Abinchi yeni VIP car park di wenimu Nomanye taxi station so Charity Hospital PNC Ventures Mama Esther so Atcom Ventures Ultra Baptist University Boakye 0246 270221 0246 270221 Afe Chinese truck spare parts there one place your number one stop shop. Great must be enterprise. Great must be Sawakoto Chinese heavy trucks and our heavy duty trucks with the Shackman. Sino trucks in the Howo. Sawunya Nasa open engine housing atwa. You will be a ho, you will ho brake drum ho, you will spring, surpriser bow ho, V bow ho, you will ho headlight, and a Shackman 3000 headlight, and in the tail light, you will Shackman F3000 headlight, filters, half seal, wheel bolt, a hood brake bands no, you will brake pot back. And you will break pot brand new oil bath. When you know, so be service and a maintenance. What they buy? Great must be. Oba boy Jumama. Heavy duty trucks needed. A while year toy passing. Not your Breku magazine. Yes, our Sunya magazine. And a Kumasi Swami Melcro. Any question pondi anymore. Kumasi number in the 0242 633 091. 0242 633 091. Brekum 0550 630 664 0550 630 664 and a Sunyane magazine so 0245 7491 211 0245 025 749 1211 025 749 1211 over to me afraid Mr. Maintenance Great must be any Afe Maminko Central Western off Bonfan Chamine or semi Dija Kakra Messa Betuaso Passam Radio Central Western off Central Western off Mona Edru Muso Monfrey. Binu ni me parcha sem kawasem binu ni me parcha sem kawasem otemuafo mi buaten kawasem central na sawem kawasem okay yankwa humano so hello good morning kawasem otemuafo hello kawasem me ba cho hwan nie me pa so so yini kokwa pe ni kwaku free me pa to mkasa free boshen Bosha meba on me say Central Western off. Woman na do omuso. Hello. Fine. Hello. Yes. Bacha maybe for am kasa fi bankasi. O kasa no I am the why. Ayo. Me too. Everything na me ka woni asemi. Akuta ni fonele ye no. Yes, you pay day breaking 8. But see, why don't you take that coach? Now, why they want to walk and is one capacity? But to be also one contribution, oh yeah, one must party or content. But see, what is no collection? Or the year, yes, a Bible, the might be a cobble.
na oye ma Joseph ne brother so to no mo ko di Egypt asase oye ogabi apopan echre ntina enkai no won gu free ya nso oye da ma di ti a wonyan nti ma kende do ma obi ni ye awa no ni ye wo party no oye right because oben the man what chede one you ya obi won okay so chede that little break 8 with that nti so bi ancho no but if no bi ancho no hello video call hello Omanhene, good morning. Yes, good morning. Mami Tiano pay kasa. Pepa choka kakra me kan say pelungu. Omanhene na pamfo betwa homemu wo so mo ye dam. E besinde. Oho na fuse kwaye. Pelungu dam no ye nyanwe. Yeah, Omanhene oho kwaye. Kwaye. Akebi na pembre ni wo. Ena kakra me kan say boko so e kan ubi na Ghana economy nso asey efi say ane gitwo pa bo Ghana den say basabasa no course ni ntino the mesro man penin na pamfo say mo hwe na omo hwe boko so ntokwa hello good morning hello good morning sir acho mami ti ano pay pacho let's see asa don't know people from the BIP. And people, I'm going to partners and my young custom doing my young custom doing my Openi ma oneso kakra ma me why? Tamana ko for na bi nya no. Yung na sa na sila ko di ba ko fiti. And I'm secretary the police motion the compensation after shipping. Asa, ni so me Canada Japan. That be it. Nan kan sima nisi pita so ni pisto ye na no keso mano bichimane ho ba trans enti kuma mu okay me ma semnie delegates amokoto aba no eyetiawa pani bia ni obetima forso aso wonsa e de akotim obi anim enti okasa bebre se edom na kodi obi achi a na mu free se enya no na mopa what do you do so bu fi say edoma kodi ba akofo achi na mo amowo fom no enya no na mopa no ma kire panifo no say enyom no be decide amamo enya no anu na makodi pani achi ena makodi we achi ena makodi we achi usu kodi obi achi ai fa wo kokromoti kodi obi achi eye tiawa yakoto aba 2024 November 4th mukoyi mu flag bearer. Samo you funo ne mabruno amowo party mu amoto abeyeye no. Canada na mo peno a. Mo gotoma no e. Motoma na General Secretary betuma ka say yempenu nti yemfa ne nko. Na dia ne kasa bebrebe. O MP wo se o se koto abama obi. MP ni ka kire wo no. Wo fi say moawa. Se ukoto na ututia no ano empini kura ne hopo mo ya delegates mu ni akokoduro ene hu sa wo mu ena mo amu kura so mo ni nyina tete ho mo anso mo nka no kre enti mo ya na se mo ba bontam be ete se ya ma kakra hye obotoma se Kennedy kura na open no a obesesa ba o me na open no a obesesa mo amu jejereje mama ya so nkwa didie sa wo pese wo to aba e ma Canada Japan a now you delegate why no betima so nsa so wo pese wo to aba ma ba wo mea adeni mo anaya why no betima stop aba no ko to kra why no di wachi why you see you have been shipped in line ye mama mu we mu ko jiwie na nkoto aba wi anu masa besu a kire Ghana for mo ma Ghana for aso mu nyi wo mo na mu nyina so mo ka ho bi hello good morning Otebenka. Hello, Mami Tio Kasawai. Yes, sir. I'm a son of Omanhene. Kasami Tio. Yes, sir. Dennis Kosime, I'm a Kasa. Dennis Kasa. I'm afraid my mention to MPP for
before almost to buy a question. Who will be all about my friend Samson? Now we are holding for power and so. Well, one near ma, none of you, and all kind of more day in a million in our boom, and see on a break, not double could be a study. Assembly and American 20 before 208. That competition on Moya PCA or Moya. Now, something can say, Mr. Kenyan who tell me can I look he said. I was so on the now him so young home. That's right. Was a year he said done for up for 24. No man here 2024 done for the whole. He said something, no himself who want the fire so waiting to the more day. Then you buy a hospital. Nana kamfo abrenase Ghana for man say ye ni di omo ye ni PCA we aka we ni said omo ti bo omo bra no a 2024 omo ma je so ma yo yuma pa Ghana for betim do omo say say na na ko do buy what education buy for buy what the way buy na so Ghana for the for sa ti bia no omo ti say omo ya ge ye ti say ahanta ni je no ya do so no omo ye to omo. Okay. Hello, good morning. Good morning. Why you? My friend Nana Kansa, I'm going to come out of Western Region. Nana Kansa. The first time, the airport went to Kamanu Kunimi, Yamesianka, and yet. Now, back for I think I get that in Yasi. Hey, come on there. Who is saying it? And delegate so, maybe first of boy momo. It's a boy and I can say delegate. Sempany phone you get nothing near Canadian part. The right and say I was saying. Massa, me say asma me kae na also de to see you. Ya kwatwaba me to baako. Me say we na mpeno. MP bia ni one more betima son sase kotoko a. DC bia no betima sell. But mo no am delegates no. You don't have I can say you don't even believe in yourself. The obi kana mudi akire. Bo yeso am be de akire. Nya yeah, they are fair one year. I feel 1 year. How do you go dry atwi? What do you mean move? Hello, good morning. Good morning, Omanhene. Pacho hwanie. Omanhene, tell me o me ka se France. Tell me ma hono me ba hono me wa Central Western North. Video. Hello, good morning. Good morning. Yes sir, hwanie. Me ba cho me te on kan kasa. Good morning, Omanhene. Yes sir, kasa. Omanhene we akosinsilani I am free dun ko arofin. Wasi kasa. Omanhene ye tell say yampan for no mo ye hono ne dey I am free kan am di diaglo am so la politics na yo mo dey politics na yo mo dey yan so kan ni hiaye am ba am di kwan e diaglo na delegate am ko to aba am ko ese kwan am tumi ye kwan wi na aka so mbegu so na entefle ne mfefle nto asa be diaglo so na asa kwan asa ase and see yeah the MPPs MPPO and you so yam pese ye beti bi kura o ya sunwo ye central region ho. Yo Mate. Hello, good morning. Hello, good morning. Why nie? Ina pator me sem do kari ta kada pramdo. Yo apramdo ma min te obi nia. Besta se ba yo. Oye me to nkache. Pase se mo ye de. Adom no nti nyame ehira me. Onyene on the Kennedy asema okay. Hey, Sergeant Kennedy no. Only so boss and do. And some senators na rom kan senators. Oman pisi ye bima. And the good of one party the kukura wonu saje. The Kennedy no. The bit of boss and me ya. Good of lose power. And the Buhari party no. Emini baako menu miensa na tuna ko boru ba tiri mi election na dire don ama kula so no ana ko fo bi so ri
No, the cool of compartment, and then what you. The Peter Kennedy, you know. On your sick, I involving a Casa Macasa, or got trainer. Oh, I said, I said, and this is your mama. I'm babbling. Let's say, Korea. I think so that in the face of Ghana politics, it's the phone of the game. On your starting I can't ask them. Na sa makasa wa hasa memene ne nyaadwene makanti nsa musambio Adea papa ne ye no all party na opposition about delegates then I walk on politics is about interest and also delegates sabi what to about Frank no on my show fear what do on your first young debate instead what to about Frank on my fear man show that and give me only more constitution and a chairman only more constitution. It is there and really chairman of aircon. Who then get you to me because I'm going because what only the Meba, hello. Meba. It is a chairman no edu party edi obiachi. Now no officer chairman no the odinachi no omo party na. E was a chinchina okoto the chairman to. David, tell me. You see, this is where the problem of MPP is coming from. Chairman per se, the openo, and not delegates in the regional constituency executive Nadinachi. It is a Nipa me nubi me and Sambi war. Nipa 17 nimuno among support to the chairman pa. No ma fan whole time. Na party no a agent na a one man show. Don't say that. They all kind of men on your drinking. Politics about interest. That could be bad. If politics are about interest, the chairman at the end of the day, it is the chairman's interest he's seeking. Because chairman no can say nipa no alternate or banwa winia. Who delegates now our police station or position by unyabi. They will give it to the chairman. Adea na charade endi kroba. Woni contract abesi chairman bebresua. Mo amoye police station executive manya bie. Message isa. Ya wa dodo di aba chairman fo bebre ho. Won mo guase o manya ba akokura nie. Obu a ne ba op school akọ school fees. Adwuma keke opama ne ba onya bi. Ya mamunya o se obi wo soro hono ma abetima ba se bo am wo fom nya mo ne chama adwene ye baako but then yes chama impose the authority say me na me ye chama nti wa nkoto aba na ma me kwa no next police station executive ye to aba me sit to say me yi udina free na wo sisi say nipa no sa no a pani bi wo soro hu so no so ye nipa no so bu befu mo me mu fa pepe ye ene no kranya atwa. Hello, good morning. Good morning. Why nie? About your friend. You free hey. If you doing quite this one. Man, Northern regions for Munya ready. All the 5 Northern regions. Mini akasa. The person can say. And you may be called so if you see Bantama. They want another toaba. First of all, near friend say it is a kufu kwa alankash ne baumia waina oba be fata. Yadi ni nim hwe eso akufa do so kwa lankas na beba ene de adne de da ho sai ni no ma twetwe din eti akwato ba ezuwe wo ya lankas ni munye nyini film asma me kai me nua me ohobi enya na ode to so ama me ana me kanu tani bia ntuma kasa obantuma what say I'm a Bantman, registered delegate. Oh, it never be Koso or Bantama. You bet trail more MPP for them about me about. You bet trail more papa. I'm fancy. Okay, Northern region, Yentimo. All the 5 Northern regions. I'm in for video. Hello, good morning. Good morning, Omar. Why nie? Your friend Albert. Albert, Kawasem. That's a free offense. Meet you, Albert. Yeji Teni,
I'm a child of offense was my in so to say in so for Monday no any enra a kwana say as at now in Timinko school my offense was oh Monka fra Timinko school Mr. Monka sabi my na yakwana and yakra mine. Basi ya no one meow near Nanka Ben Quan and what you chat and for Nino Nanka, baby our friend on what they are for. What's up? Why? I out to me a my night channel pedi betu TV no swama. Offense DC ne offense MP Munina baby or mote won say kwan say am nkwala ntimi nko school no. Na o mo koye campaign a o mahunu baby o make am campaign afa why? Afu yanso so obi aso. Mami kwa Esre Mantem, Nine Northern Regions in Casa. Hello, good morning. Hello. Hello. Yeah, why you? Ane kasai. Me a yeboa kase free time. Yeboa me twemu ho mesrew. Me wurem Northern Region me time no beat me pa. Hello, good morning. Yeah, good morning, my. Why you? Jamsko nie oba me no nkata da we de wada Jamsko me ba Asante Region me ba no afre why me wo Sre Mantem video. Hello uncle Masa transe ne ni nkomo na me te ho na wo agege adam sa aha uncle wonza wo sisi me pa aha ma me te wa no pay uncle good morning my brother. Watch what to say. Yeah, pa. The uncle, we have Mr. Watcham way or by Mr. Wild. Takwan, you see. Oh, yes, Ufre video, dear, my foul casa. Ha, Mr. Yaquine, Mekuduka, or Nabo Mekuduka. A quine don't shine my cry, uncle. That's a very quiet yanams. Can't mean Mao, can't mean Consulta, Uncle Naquanesi. A moment me found, ever yet, authorities will create. Yeah, there's young almost a uncle. I takwa enyinasi, takwa bansu enyinasi. Bere, I am yapa. Ade, then kagana one. Okay, you go stream. Hello, good morning. Hello. Good morning. Omanhene, I mean, Tony program. I'm a fair we are young to young airport for my Ghana. Be first family. I'm in Tiominia. Omanhene, no maybe for like and your Ghana. I tell you, Omo my brother party, you know, but by a delegate no, Omo study, and I said you'll be advised at instance. Oh no, I say they go to the man. So what I said. So I'm saying I'm saying come in the end this debate. Kennedy, my channel no my power any day. But I don't talk corruption any this. The Mr. Delegate no. So move go to my can't be and then they come young farmers on the best for my Kennedy. Also, can young go boy and this in and so Kennedy Papa obey your mama honorato at the ama. Yeah. Mammy Picky calls the few now for member Santa Region. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Windy. Pacho Fema Alasa make us a free damango. Alasa, mammy too. Never have to call for so no. Yeah, your name. You almost have been say, Yantoma, Kennedy, Venus, Yantoma, Baumia. Huh? But we have to say the 7 press biasa. Yen I don't know. Can I say yen MPP for? Yes, sir. Yama Obia and Panajun comment to Abanam from my bone. We are no quite to me from my. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning. Na duku no abono sa no. Come duku no abono sa no. Yo kawasa ba o de kawasa be enko. Okay, Omanhene Midi ane ko jobu ache mensa income assembly. Ah, yo asaso family aka ho. Ko yo kasa.
me baby wa no my friend akosiafo adu Boakye mention na sem nyina enimi na sem nyina ni se MPP ku no ho to ma se de wo kana no pe ya me hu ni se ye delegates afi ye mi de yote se ye kwa no ase ye du one side to say the working say chairman bi ana MPD eso pe we tintina ase se ba bi nipa no no abi ntimi decide ma ye ho e bi nipa no MP no policy bi ya oye ni nema bi ya oye e ya ofe enti na ma odi na ti ne mo bi nipa o person odi le ba no e bi nso so no bi ya nema oye no pompa e no nya by force tintina kokko di MP na ti na me ye Ilita kwa me force constituency bi na me dia me ike ya your platform degree amafo kata oso na wo hwemu a kasa titrie ni nema bi a ehun nya politics of insult uni nipa ni nya adwena ehun nya so lokwa kodi na tem. That's right. Platform so ye bi MP atemu ye di me se me ni MP nya adwena ehun nya so lokwa ka atemu asebia that we let back go na court me bako chantra so kwajo ma me fancy no Asante region ye tie mu kakra wi ne ma me abeso be twen kommo na ya pege mu. Hello Asante region, join us on the line 0551931931 0548931931. So obi pe ba o me a utumi nkasa chenchera mo nkoto ma no. So obi pe Kennedy a utumi nkasa chenchera et me ma sem ne say Sama fa we ama ye nto aba man fa we aba munyai man nipa ni fa na twere nkoto na bi musunyai ehunehuna no ye wa Asante region. Hello, good morning. Good morning. Good morning, your family man. Ima kasa. What chairman or the book what you see you and you was no more in the one. We are voting one. Police executives, no. You don't say, it officers say, Opia, Mungo to Mane. Edia de Casa, baby. Police station executives, no, you don't say, we have to go for the outside. Look for you for here to buy. And Tiano say you take a decision. Then you vote. Wait, hey, the other about 20 Gasem in phone say, and I'm quite say, on a party there, you know, Asa. Hello, good morning. Am I? Yes, sir. Patrick, I thank you. So I thank you. Patrick, maybe I let you have a party bonnet Tony and call. We bonnet so. I said, you know, this up a year today. I will not be any party. That's why we say party. We almost did a channel. One more, and a see a 12 year woman. One more cassette party, now Cassas, one more party, 2 million. Some of us see a 2 year woman. You got me be party, no? Me party, I mean, now, baby, 9. That don't do a woman no more money. I'm not the same with the party position. My year, work from now. Party, you know, you're what you are. Oh, you because the party, no one party, you want to do Diano. The delegates. Montuntiano. Hello, good morning. Good morning, Omanhene. Why ye? Casa. NPP. Ghana NPP NPP. Omo mo do Omanhene. Ebi papa na all na obi sector pa kwa na ni ko NPP bank kawo. Omanhene bi ko do bi na mi. Mo why di? Hello, good morning. Hello, let me go to the video. Hello. Oh, my. Yes, sir. Why you? Samini. Sami, Kawasabi uncle. Nipa ba ko timi party ni boss sa. Is it go party ni ma se na se ko opposition is there timi MP fu fra ma yi. Ka de oba obetimi aye. Oh, engo ka se na party no na aye say na party aye say. Ka de oba obetimi aye na delegates into aba. Na o de bu party ni sa de say mo. Say sa ko opposition na
Okay. Obiso Omugu part in any say. Let me pick one more. Hello, good morning. Hello. Okay. Yeah, for birthdays in Mrasi here. Tony Sack Electronics air promotions from 10 to 50% discount offer. Nano Sukrano every 3 days beyond so no. Ota de no ayati so amount na yasati macha wade ade bo any ade ni nyinawo. Open chest freezer, deep freezers, microwave oven, air conditioners, inverters, all property electronics no. Air Tony Sack. Edu Wesley Matters Usania. Triangle yani ndi hwanimu. Sanso so and I'll compare what New Malcolm Kumasi New Malcolm Edum Yanini Dimsha anymore property a beer showroom kama sounds so and a Sunyane Cocoa Board runabout Yene a terminal Dimsha anymore for 0500 309 309 0500 309 309 Kwadum showroom honomo ye promotion ye friend adufu de uta ye so 10 to 50% and sana more 3 days bia so yasaso achewade a ne bo te se ne uto ye no free why they did the birthday ne Pastor Prince Owusu ansa na eyewawoda from Pastor Eugene, Lady Reverend Angelina and the entire family of Ifrits Omaltrinkwa Frida Kuahemfo and na eyewawoda. Happy birthday to Comfort Ahin. Yeah, J. Amwa Osei Abuaje of Modern Little Star. And that's your birthday from your father Charles Osei Abuaje, CEO of Richard's Stitching Home. Happy birthday to Eugenia Brago Abdumako and nurse at Joso. Yeah, Ayeye Amwa Osei Abuaje. Nana Jiman Buzia or say Jesse and they on the birthday, Mr. and Mrs. Jesse and Rexford of Sompa. Okay. Omanhene Yaw Akosia Cha Sempe Otumfo Anantahima Boho Sasahima. From Johnson Owusu Adiomi of Opemso Radio to my mother, Mrs. Francisca Kusi. From your son, Reverend Dennis Opoko Kusi of Council 21. Afe Ohiniri Osa Opoko Ajiman from Akosia somewhere Japan. And also so ewo honomo birthday no susunie. Happy birthday to Mrs. Dorothy Apia, aka Ohiniri Yaw Osa Ajiman. Ya Osa Audrey Afia, Mrs. Dorothy Apia, ya Brasika of KJT Dubai. And also their way. Okay. Happy birthday to Mrs. Dorothy Apia, KJT Dubai, aka ya Brasika. Yes. And then your birthday, happy birthday to you, Mrs. Dorothy Apia. Ya brasika kejetia. Ya mautrin kwapa. Mami abe, yentie no. Na afe yempeje mu. I wanna be sure to want the kind of the path to our way. Baby, I saw fast I would walk fast the cool. I saw an enemy. Bema ese wona ne wo ese mo hwehwe mo hwehwe ansana obe ware na wa ware no o ware no so afɛ sɛ bema no ɔyɛ na sɛ de sɛ bema na ma wo no etimi abantem ba mo ba be he ba kan kana ma ba check mo ho ya hwehwe ni ama bi ebetimi esisi akwan wa wo no mu nyina kyerɛ mo ya ama mo ni nyina ho akwan kyerɛ na mo amagye atum sampa afedie oni peduam yehu no ma bi sei a ebetimi aboa ya ma ya wo na afe na ne ye ba wo so awo enye easy be ma di akwaboa na ewo akwaboa no ebi do so bi sha akwaboa ne bi nti akọ ebi kwa ntimi ndware yi ebi tratete ebi okwa na ne bi ate na se wo ware be ma na akwaboa bi ate a wo ba na o ntimi nante se wo ware be ma na akwaboa na etiri na ate na akwaboa no ko so no kuku hyimu a Uba na ni tiri kete afena akora na ya yarefo
So what be my na pabwan 18 yari ya. Wo ba na on ne nanti mu no edin. Wo sa akra na e basa tantan. We dey ya wunya no ho faso bi aja. Bibi sa no. Edo how ba warem edo how ba busiem. Ani nti misraw. Wa me no wudi nkomo yi. Hwese. Oba ma doctor papa bi te say Dr. Abi. Ah wa be heba clinic attested ya show ko kwabwa se de sitie. Ansana one no edi ahia. One ne di ahia wi a. Hwese eba na wo be wo no obeye ba o so ani. Enu nti na me sebra Abi heba clinic. Me hwese anya me nyina ama. Enyini ama uchima no mu nyina nyini wi ansana wa ba Abi heba clinic. Se uchima nko ade a wo ba wo be wo. Entra na chima ne ntwa ansa. Se wanyini asa uchima mu nya ka hu sa wa wo mbede. Ani te srew. Hwese wo be ba Abi heba clinic wa won sensam. Se de be ya wo be wo na wo nya e ba papa. Wo yo ba na wo pese wo wa. Hwese wo chima mu no oha obi ani. Hwese wo chima mu no chima ya ade a e ba te se de wo do so. Na se chima me ba na wo nya atenka e bro so a ka hu sa awode no wo hawo. Sa awode no so nya hawa. Ka hu sa chima na e ba no abi ena e be ba ba be pai na ye ba. Enti sa chima na e ba no emu nye ti wo emu awo mu a ka hu sa samu wa no bi betimi aka wo ba no. O ka wo ba na akra no be ba no ye yarofo. Ada so akra no be twa. Ada so akra no ni be tantantan. Ada so akra no ti be ye pori. Ana se akra no ti be ye ketekete. Ni nyina gira awodi mu yarwa ne mema kwabo mu yarwa so. Misrawo se wo be wo a twese sa no ma nyina no wo be hwa ho nsama ka wa be heba clinic. Se wo be ba de ni wodi nkomo. Waka de ha wo ni ofu de sese de mu. Anya dro bi akeke ene eno mu ba. Ye we tina ma wa dro bi e ba no be ba be pai na wo be wo no. Na esansa edro na ko ahode ne bu akula ne ehuna ma anansa moja ne sonti be wa akula no wo hawo aha ne bitimi ko gina ne ti wo ha be wa akula ne ze nsu gina ne ti akula ne ni achia akula ne continence su yi akula na no so nsu akula na ye nyanga o timi ndidi na eno ma bebre eno timi sro check wa wodi mu ansa na wawo ya wa wodi ene ya wawo twa awutwa no mu no na wo won chenchen akosia mfiri mu ba se no emusia kosia papa ni na ka kire e paya akra bi ba na fi na ka ho e be ka wa boaboa no saa na wotwa na ye ma wo kwa e be ka cho se wo obese na muasi na obese so musi na ye huhuru mu a yentime fi ansanka yentime fe bi anye ji Abi heba kan ke na wadra e kwa wo awutwa no eni di pe bi enu nyina de pe fa wase e ba ma wo hu se de wo hu misraw se o pa won ko ade a ensa Abi heba kan ne kan awon de ye ma na mo e ba kura de ma wo a wo di ko ofie ko ye wa busuam eni ne ba ehia so ba wo ba ho ne ho amba wo paso de wa wo ba no kran kaye wo ba na ntini nya adwuma de bi akora hye wa chi de wa nkaye eni se sa ba na njibi awutwari bo ayi sin nsuo girim nsuo no se ye hwie nsuo no na ba wankasa woni pedua ho nyine no kra e ka ho na ho hyehyɛ e be ye den na baby or ye just a dot otimi abeda sa ko se nsuhye yi mu anyini mesrawo ensa Abi heba kan ne ko mu na ko ye woni pedua bo ne wate omodia na tie de me kan yi hwe wo yo ba na wasisu na wo bechima no wa ya se yo ya se bibi wo momodi abra Abi heba kan ne mo se wo yo ba na wo chima na mu ye fro kan akakra be pa chaw enye momodi anabra Abi heba kan wo yo ba na se wo ho no nsu tita bi firi wase ba ebi ye pikan ebi ye light be pa chaw ayawe ebe hawa no nti momodi abra ne mo na hwehwe sa anyama ni nyina mo nyama ho bo na ni nyina hwe wo yo ba na se to de bi apampan bi firi wase ba me fa entra ho e ba sa wa ware ho be ye din wo yo ba na se bia wa na mo kekaw na nsansan dia be gugugu ba ho ni ade ade a mo si hwe ni na bra be ba da ba ni bi ti ma boa wo na kokora firi ho no mu a
obenya ofa ahodi so woto na so we dem keka wo sa nsuo ka ho na we dem keka wo sa wo aba wo yarefo woto say dia wo ba wo yarefo ene ti bomodi atumi ka ba be he ba ka de amwo wo ba na say wo to busom so a na wo fu ahihye ai say wo fu no kra nsuo abamu ni ade a ka wo sa wa wo dia yare wo tempo emu nkeka emu ntutu emu nya wo ya na say wo fu ta ahihye abusumi bia ka ho sa wa wo ho be ye de ene ti ba sa abra wo ba na wo de be mehia nsuo no bo nsa na nyina hwie gu fom a e ba chawo bomodi anabra na ye moa so wo ba so na de be mehia na se be ma nsuo ba kokora anka eno so e problem be ma na oni nsuo oku fra mama eno so betimi hawa wo e to de bia wo yo ba na se ukoda de bia na wo susu se be ma na o hia be ma na o hia de be kina ho ase na nsuo gu o ti wo ni be ba papa hia nhunu hwe eno so e ya wo mu hawo ni bia bomodi abra ebi ya yare ebi ya honhom asem na yare no mu do so chen honhom asem no eno ti sa abra ni amwa a tumi bia ntimi no medadim ana se sa yare no ensan kan obi adan na me ka kire mu se makape asemi makape se oba woda bema eno obeda na bibia ebi eye honhom ba dupro nala eye yare kire se amwa wa bi ewo wase na sa amwa wa no omo sori anajo ena omo nso mu didi oba wa na mu ho nsuo bi wo fa efiri ba ede pa enti sa amwa do se bi wo wase a sa nsuo na edu anajo a wo mo no na so omo ba wase a ba bia wo no be mehia wo ba sa ho no omo da enti so omo ba na omo no nsuo na wo ho ayo de te se nya wo ne be mehia se wa ma me enkum sa amwa na ye be ye no ho obesel enti bo mo di ambra na me enkum sa amwa wo no omo wo ne bro na dro wo ho enye dro bia kekene bi kum sa amwa no na sa amwa no wo ho a me kam no mi se be bia no da ya ode e sa amwa no ba wa se no mo no da na be ya ode abe ha ba kan e hope e na wo beti aka me so a sa no ma nya be fi wa brabom na wo di be ma hia ma na ya ode na wo so wo ba hye onyankopon ni ni abra me no aguso aye kan wo ho nsensem no ni adwendwena no ma etumi si awo kwan na me ka cho se nya ma anko me ma nyina aka mo be ma be bia wo ta no ba da anaju ade krono a bo modia na hwenya ni na ya ho mu asem bebre ye yare ankasa bi ya moawa bi ya yare enti koswa na hweme koswa ni ni nkomo nya me kan se be ma bi wo kwa me be ma ni pija ne ho a me mu ye ne ya be me bi wo ho no ma oni oba hia ohunsu be me bi wo ho no hunsu na chene ayajo me be ma na no ensansan bi aguso me be ma na nkasa nsufita bi firi mu ba odwonso a emu ye ne ya kakra mo sa be ma no so awo ho wan hwe be ya otin na se nyame kwa abo na wo a e ba no oba ya yarefo wo ya be ma na se oba ma na ho keka wo pa otire o video mu kwa wo di nsuo gwa na video mu na keka wo ya be ma de bia wa ti kwa keka ja se wo kwa bo na kwa gugu be bia me kan sa se nkofo se me bo na no be be ku kire mse ya no pa eni ti wa me no wudi nkofo so wo sa ha wo nyina bia be bi ba ko pa na se wo ba be ha ba kan ni na wo ba ne ye boa wo enyo ma bebre na metumi aka kire wo na subiri ni nti sabre ni ame no wo kan nyina no obetumi afolo mo TikTok na Facebook YouTube and Instagram so wo de wo bo abe heba clinic sansam ame no wo kan nyina be pia mo aho afa me na 0243345392 0506460208 na me ka kire wo ne se sa no ma wo nyina no nkopon na mo yensa so edigi ma wo do so ko bebre na me kan ba. Okay, Abusia, for this where we draw the curtain, and the man Abu Dhabi is seated, coming your way. Let me say a special birthday to Louis Carroll. Louis Carroll, yes, what don't call MP hopeful for Tafo, and then Louis Carroll. Abu Dhabi Transi out in phone number 12 and then happy birthday to you, Louis Carroll. MP hopeful Tafo. You say our competition. Let's get ready to. My name is Kwesi Antich.